Assalamu alaikum urmatlı Tezlik Geyci kanalının görüşçüleri kutmandu gününüzler men. Bugün 2021 yıl haftanın 3. günü 16 iyun bolup kaldı. Biz Batken şahrına karaştı Targovoy ayılındagı mal bazara kelip kaldık. Kanaldan alыстабай biz менен birge болуп туруңуздар. Азыр силерге кезекте эле биринчи эле тооктор көрсөтөбүз. Тооктордун баардык түрү бар экен. Анан майда мал, анан бода малдарды силерге тартуулайбыз. Балаларды билеңиздер, бүгүнкү балалар канча болуп калды десеңиздер, мына бүгүн биз түз эфирде алып барабыз. Досум, ачып жүрөрсүң эмне? Балалар канчадан экен? 100 сомдон, ушул чөчөлөр 100 сомдон экен. Кеми канчадан болот? Жок, кеми жок болуш ошол, Каякта болот? Жаш Тилек дейсиң? Жаш Тилек айылында болот экен. Бул жерде инкубатор тооктор турат. Катарын эле. Тукумдарын көрүңүздөр да. Инкубаторлар турат. Assalamu alaikum, aka кандайсыз? Жакшысызбы? Балалар канчадан экен? 220 сомдон, Азыр тукум туат да булар, бардык, Тукум туат да дейм. Тукум туат. Көрүңүздөр. 220 сомдон экен. Тукум туат экен. 2013 жылдан тартып көзүмдү көрбөй калган турмуш шартка байланыштуу. Өтө жакшы экен. Бул жерде дакан короз турат. Канча экен бул дакан корозун? Баш канча экен? 800 сом, Канча көрөсүң? 500 га? Болушу, Базар канча кылды? Бербедиңби? Мына тооктор арасында эмби? Тукум туабы? Канчадан? Ана енді чөжесін ажырат. Эми чөжөсүн, Канчадан бери турасың буларды? Булар да 700 бу, Жакшы экен. Ушул тооктор 700 сомдон экен. Бул дакан короз да? Дакан чалыш экен. Бул дагы 700 сом. Буну басын билбедиңби? Тоогун канча бу? Күрт тоокпу? Yok, balası var. Balası var eкен, Kança görөсүң бу? Канча чөжөсү менен? 1500. Kança чөжөсү? 6 чөжөсү бар экен, 1500 сом дейт. Көрүңүздөр. Эже үндүк канча экен мына? 1,5 düşürü bereriz. 1,5 миң, Канча килограмм берет эми бул? 5-6 килограмм, Болушун канча көрөсүң? Oluşu 1000 somdan bereriz. 1000 сомдон, Базар канча кылып кетти? Bazarca 1000'ge jetpey жатат. 1000'ge жетпей жатат. Мынакей, 1000 сом болсо бере берем дейт. 2013 жылдан Бодо малдарга кирип кетейик. себебинен турмуш шартка байланыштуу дары-дармек. Бул жак бодо малдар, биз майдасынан баштай берейик. Бардык каражат иши. Сиге аралаштырып. Азыр Торговый мал базар. Канча калдыңыз буну? Бала? 8000, Бул эне бала 8000 сом экен. Көрүңүздөрбү? 8000 сом дейт, эне баланы. Эчкилерден баштайык. Улак эчки. Бул жерде дагы бир эчки турат. Икан бул эчки сенемби? Баш канча экен? 4,5 Базар канча кылып кетти? 3000. Бербедиңби 3000ге? 3000ге бербедим дейт. Көрүңүздөрбү? Серке дейт. Көрүңүздөрбү? 3000 сомго бербептир. Кийинки убактардан көрсөтө берейик сизге. Улак эчкилерден. Бул жерде дагы бир ак серке така турат. Көрсөтөбүр. Көрүңүздөрбү? Баш канча экен? 4,5 кылып атат базар. Эртең менен. Азырчы? Эми 1-200 сом өтүп берди атат. Өтүп берди атабы? Кандай серке бул? Теке. Теке экен, Мынакей, теке. Тездик Geyci kanalı, Tezdик Geyci kanalı. Канчага берерсиз энди? Канчага берерсиз? Насип болсо, көрдүңүздөрбү? Теке. 4,5 бериптир. Эртең мененки соода. Көрдүңүздөрбү? Сиз ага? Баш канча экен? 6000. Базар канча кылып кетти?
5 Bermediniz 5'ke. 5,5 kısa beret keston da. 5,5. 5,5'e beredi ekan şunu. Görüngüzler mi? Sizga Kayak bu, Qadamjoy media. Yo'q, bu Batkenlik, Qirg'izistonda. Sizda bor? Satıldı bular. Ama o Hükam. Valalı eskiden so'rab, egizak ekan. Ko'ringizlar. Qancha ekan bular? 15 ming, ha? Bozor qancha qilib ketdi aka? Suraylik, ha? Bu yine bo'ladi, ha? Egizak. Qancha chirib qoldi ana bolalari? Bilmaysiz, ha? Yenesicha, qancha tug'ish bo'lib qoldi? Birinchi tug'ish endi oldu, ha? Qancha berasing endi bo'lishini? Surayverasiz, ha? Nimaga? 15 ming deydi. Nima qo'ychi? 13 ming. Qozuvuja qo'yib. Qo'ygan, ha? Yaxshi. Ko'ringizlar, 13 ming so'm deydi. Bu qo'ydi bahasini 13 ming so'm deydi. Ko'ringizlar. Sizlarga da araştırıp ko'rsatamiz, aylantirib. Kanaldan olsay, birga olib turingizlar. Qo'ylarning bahasi qancha qoldi? 10 mingdan bor. 10 mingdan, ha? Bozor qancha qilib ketdi? Buni 7,5. 7,5 qildi, ha? Bermadingiz. Berdim. 7,5 ga beribdir. Ko'ringizlar. Sevmasa qo'ygan. Bular qanchadan turadi? 10 mingdan. Qo'chqor o'xshaydi bular, ha? Bu Qo'chqor Narg'urg'ach. Bu qo'chqor ekan, ha? Yaxshi. Bu qanchaga berasiz uni? Buni kichkina qo'shsa berasiz. Kichkina qo'shsa berasiz, ha? Ko'ringizlar. Bu da kichkina qo'shsa beradi ekan. Aka, bu kichkina qo'shsa qancha bo'lib qoldi bahsi? Bu kichkina qo'z 5 mingdan o'tadi. 5 mingdan o'tasiz, ha? Aka, 5 ming so'mdan o'tadi. Qancha berasiz bo'lishi? Bo'lish 4 ga bo'ladi. Qancha jashar? Oy. Oy, ha? Oy bo'lib qoldi, ha? Oylik ekan. Ko'ringizlar. Senem qo'ylar. Ko'ringizlar. Mal 5 ming har qanday da. Qo'zlar senami? Qanchadan kelgan bahsi? 6 mingdan. Har biriwi? Qo'chqoru qanday? Irg'achi? Narg'achi qo'chqor. Ular qo'chqor ekan, ha? Bozor qanchadan qilib ketdi? Bozor 3,14 ming qildi. Bermading. 15 ga berasizmi? 15 ming yaratgan joyni. Biri urg'achi, qo'chqor ekan. Ular qo'chqor ekan. Qara u. Yaxshi. Nima ko'rsang-ku? Qanday qo'zuv bular? Qo'zuvgan, ha? Qanchadan bo'ladi? 4,5 mingdan, ha? Bozor qancha qilib ketdi? 7,5 qildi beradi. Ukon, ha? Ukon 7,5 ga beryapti, ko'ringizlar. Eke turgan qo'zini. Qancha berasiz? 8 ming berasizmi? 8 ming qildi. Nega 8 mingga beradi ekan. Targovoyda. Biz cho'q mollarda ko'rsataylik sizlarga. Qanchadan bo'lib qoldi aka? Qo'ylar? 12dan. 12dan, ana bo'lak-bo'lak 12, ha? Qo'chqor urg'achi ana shu-ku. Qo'chqor ham urg'achi shunga. Nima qo'chqor o'xshaydi, ha? Bu qo'chqor 12 ming so'm deydi. Ko'ta 12 ming so'mdan ekan. Ko'ringizlar? 12 ming so'mdan. Yaxshi. Bu yerda da parodni qo'ylar turadi. Shu ishora men o'rnatdan aytib o'taman ekan. Qo'chqorlar senami bular? Qanchadan kelgan bahsi? Şu birosi 25, ha? Şu 25 ming deydi. Ko'ringizlar? Qo'chqorda 25 ming so'm. Oyoq qarab tursa, oyoqdan qo'yib tur. Oyoq odamni qarab. 30 ming 25 ming so'm deydi. Ko'ringizlar? Bular selen emasmi? Qanchadan bular? 25-30, ha?
Bular da 25-30 ekan qo'chqorlar. Ko'ringizlarmi? Oq tusdagi. Okey, 5 kilo may beradigan qo'chqor ekan. Ko'ringizlarmi? Yaxshi ekan. Qancha olib qoldi bu qo'y? Bu qo'y ukasinikisidan qimmatroq. Benimkisidan qimmatroq ekan. Qanaqa tushuningizlar? Da kichkina qo'zlardan har qanday mallar sizga ko'rsataylik. O'sha sarg'iz. Bu yerda qatordan qo'chqorlar tezib turadi. Sizga ko'rsatamiz. Ko'ringizlar. Bolalar qanchadan ekan bu qo'chqorlardan? 50 ta. Har biri 50 ming so'mdan ekan. Ko'ringizlar? Qo'chqorlar. Sonduğuna koy. Oo. Ko'ringizlar, quyruqlari o'ta cho'ng qo'chqorlar ekan. 50 ming so'mdan ekan. Biz cho'ng mol jaqlarga da o'taylik. O'tiramiz, ha? Bu yerda ot bor ekan. Ko'ringizlar. Bahasini so'raymiz. Bahas qancha ekan bu otning? Bilmadingizlarmi? Otto yigitdan so'raysan. Sen Mana tezlikka ejaga. yo'q, o'sha katta. Oq futbolka. Oq futbolka. Az kelaversin az so'raymiz. Kel baqay. Ko'ringizlar, otni bor. Bahas aytinchi aka? 150 ming so'm deydi. Qancha yashar bo'lib qoldi aka? Qancha? 10 yashar bo'lib qoldi. 150 ming so'm deydi. Ko'ringizlar. 150 mingga olib haydanglar. Ko'ringizlar. Cho'ng mallar, iyimizdi, son uylarda ko'rsatamiz. Bu yerda bir son uy turadi. Aka sizlarmi bular? Bozor qancha qildi aka? 65. Bervedingiz 65 ga. Yeni olaganda bular? Qanchachi tug'ish bo'lib qoldi? 3-chi tug'ish, ha? Qancha litr sut beradi? Sasavlotda. 4 litr suti bor ekan, ochigani. Sargacha 4 litr suti bor ekan. Ko'ringizlar. Nimaga? O'ta yaxshi. Bu yerda dağı 2 yeni ola turadi. Aka, bularning bahosi qanchadan keyin yeni olardin? 70-80. 70 ming 80 ming so'm, ha? Bozor qildi o'shuncha mingga? Bervedingiz. Daha kichkina bor ekan hamda. Ko'ringizlarmi? Necha qarangizlar? O'ta yaxshi, cho'ng ekan. Qancha oldi aka? 65 ming so'm deydi. Ko'ringizlar? Yeni ola. 65 ming so'm deydi. Novazar sizlarga ko'rsatamiz, zag'i. Aylantirib. To'poq qanchaga ekan to'poqning bahosi? 30 ming, ha? Urg'achi, ha? Urg'achi to'poq 30 ming deydi. Qancha jashar olib qoldi bu? 1 jashar olib qoldimi? 1 jashardan o'tib qoldi. 1 jashardan o'tib qoldi. Bir yaşadan ötüp kalıptır. Ko'ringizlar. Novazar jaqdan da sizlarga ma'lumot olib beraylik. Cho'ng novazar chiqqan ekan. Bular nelari kim ekan? Ko'ringizlar, o'ta cho'ng bu. Bu novas sizlerden mi akalar? Novas sizlerden mi? Bahası qancha ekan? Bahası? Bahası 60 ming deyapti. 60 ming, ha? Bozor qancha qilib ketdi? Bozor 50 ko'y. Qancha jashar bo'lib qoldi bu? 2 jashar. 2 jashar, ha? Qancha kilo go'sht beradi endi, jivoy go'sht? Voy, endi 130 kilo berar. 130 kilo, ha? 65 ga berib o'tir, ko'ringizlar. Bularning balarini bilmadingizlarmi? Yo'q. Ko'ringizlarmi? O'sha qarab solishtirib, balalarni bilsangizlar bo'ladi. Hozir naqa Jashnov bozorining balalarini ko'raylik.
жаш нопоздар екен бұлар. 1 жашқа жетпеген нопоздар екен. Басын білбедіңіздер акелер? Yok onu bizler var. Sizdeki қанша aka? Menike ne var? Ақ pı? Қанша басы? Bası 50'likte ötağız. 50 000 сом, Қанша жашар болып қалды? 1 жашардан өтіп қалыптыр. Басында 50 000 сом дейді, көрдіңіздер. Тездікке жеген алла aka. Тездікке же. Мына сіздерге қарабай бұл дағы? Mına bizge qaray. Қайсы? Мынау қанша екен басы? Mına şu 50'te otağızda. 50 000 сом, Өзі, Өзі 50 000 сом. Боғоз екен. Көрдіңіздер? 50 000 сом. Қанша жашар болып қалды бұл? 6 айлық боғозы бар екен. Көрдіңіздер? Бұл жерде чоң сыйлар да бар екен. Бұл жерде кішкене тұрмақ бар екен. Басын білбедіңіздер акалар? Bilgetikemiz bas. Басын ө? Көрдіңіздер? Kimliğe mi ne? Turpok. Turpok kimliğe? Елері жоқ екен. Кейінгісіне өтерсек. Ака, бұл тұрпақ басы қанша болып қалды? Біреудік, Олардан қысқаша малымат алып бердім. Ака, қаншаға алдыңыз, ака? 22 500 aldım. 22 500 сом oldu. 2013 yılında sözünü 22 500 сом болыптыр. Торговый мал базары. Ертеңки базар біз Қарабақ айылындағы Кабыттың мал базарын олғыз, өрік базары, мал базары. Ondan кейінгі күндері Баткен мал базарын олғыз, машина базар. Ошоларын бар сіздерге тартып көрсетеміз. Каналға қатты алып қойыңыздар. Жақсы малыматтардан сіздерге алып береміз. 1963 Торговый мал базардан кейін күріштердің балаларын беріп көрейікші сіздерге. 2013 yıldan tartып Күріштердің балалары қанша болып қалыптыр? Кейінгі видеодан көре аласыздар болғандар.